e te le se tāpena ngā pulotu whaaltu la fono. Mo Samoa. I langa saunginga le uwhaingi. Ele ngar paulu na? Ia. Sui. Pa mangala mo de video la sau ia. So e ke au ia ka un kapenga le se i le wa. Ora ko la le ka wanga fa ese me ka ofie. Ia, ma se fo ia le whaatutu walang o le saunga le ngasa wai Pulotu ia ma morio. It was a direct attack to me ma sunga lau del maritoa. Le la lau tango o toa tu le vaenga lea. O lana saunoanga lea to me le ia taua. O le matua te lea yo sana tā penanga. E na te wha tā pena i tūlanga wha tu la fono ono le tua inga leo wai whaia. Te wha whonga mei Samoa. Breaki i mai il programma nei po le Blue TV ne. Io le ma watu il programma nei le ba pe o tu ai ya per sa noi ya la fioma ya lana o tu ai ya tato pare mia ma van pa pena e tu ai manino la vai la bar tilo e anche la barata vai pe quella vola bagna to tiene marto tiene una tato tangata. Io le o e tangata le tu o lo aden tala ma fai in il tavolo fatino fatta via na tangia adio Samoa. Yo ai lai pa pe ya ai safe mai moni la balai lolo ye tangi se pulma le lue fa sana ya te ai ono Ole Palemia le per tangata le tua de ala ina fa pena na amio o se tangata matua ai tau le langi lo toleanga Ia. Mai fa fonga tula le eto. Pe no foi atu. E te le se tāpena ngā Pulotu whaaltu la fono. Mo Samoa. I langa saunginga le uwhaingi. Ele ngar paulu na? Ia. Sui. Pa mangala mo de video la sau ia. So e ke au ia ka un kapenga le se i le wa. Ora ko la le ka wanga fa ese me ka ofie. Wala foi fa me ka ofie. Ia la me ka ofie le. Alena peila no te whaiatu. O lau direct attack ia ke au mana mea. E no fatu ele toi o lo whawhitainga i le tua. Whawhitai la ua matua i amana ia e leo le tangi na watu. To me, o loe ke la ua i mea ngā brok. O ina tonua mea umaya na e whai mai ia te au. O lau whanau a tiai, o taitu o lua, overstayer, o a umana mea umai si o nis ma mea uma. Please, be my guest. So loe ave o fisoson ala o vaiatu. Ave o mai fisoson ia lenga o mea konga ngai mo mia sai ama marikia ke mingai. O la wala mo mianga meanga. Se itau fa maoni ai lo la faitala fatu, ma lo la faitala pelo. So to me la a e lai loa ke sau e kau la mai ngamea. But o le mea te tauna e whaia, ave mea nai Samoa e fisoson ia keisla. Ave Samoa. Ioi, o loo mo mia e la uana. O i fo ina mautangata na meli atu, ma vili atu i ati, oe, please, ave. Ave, o leo te nofo mo u whaatiritali. Ia, ele teimi e i a hesia matou matau. Tūlanga o, yes. O le mention, o le aso sumaritasi. O na whato a whailoa ai lea. O le aso tonu e tō lau waile matau pulea. Ai a whai o a uma na mau wha maunga mana tūlanga uma mga yo ainga and I would love to know that Pulotu yes po feeling I ka okay ka if somebody said did tell me for my na mention e Pulotu Brisbane o te lilo ke li whanongolongo au iai ai a whapeo ina yes se ngai maa ngai au a leo te whai atu au ia o leo o fia o leo wa avele mata upulea e te le se tāpena ngā e mo mia e sai ama siona to lua i Samoa e winga le tato mtau ia ai mo oe lava ia ia te le fo isau tāpena ngā awa u te lopo feo i nei le te la fia ai ngā paule vahenga o lo te fia whai e sau kala lea mo utau atai le awali ia le atau e fia te le awali ia e a fea le upulea e lau fo ile le whanau ai whanau e whamaina wani iho kia i lau whangau Samoa ai si ofisili ai le wani ia e whaini a lua whanau
ora fisiri le o di o le fi pokala me anga po o kanga kai ni se e fai ni lua fana e ya o lua se malo si anga fata matane te lua fai ai ni tamiti ora fisiri awala nga ole wata o to ya te o fo ilo fai la le te fai tu a mela yele ni tala fatu o pulotu si tamaita ile sa lua mafuta mo te la tu fo i fai siana tama lono winga ile oni fua o ngā luenga. Na ea latu fo ile alua ilo malo si tausi. Ia tausi umaenga. E sau fo ila ia tulo wa alanga o wea vatele i si tua fine fo ile ioe. Si o matu fo inu ila ila udi. Ia aina lea ngaile la ainga malitonga. Ioe. E te arua tu fo ila. Ua matu tua fo ile whanau ia. Tulo ule. Tua fine le te. Te rei lopo rua mafuka, peke rua le mafuka. E te ala tu matua lana whanau. O le mea la leo foilo ulo tole i atou. O le fio leo wadi ia pisa i meo whangau. Ai lei loa fai whanga. O le ala au te le mala mai le tūlanga o le meo le pisa o le tiali. Tulo. E whawhiwhena lua mai o lua tiali va tūle atunu. Lua mai ngā hepu ngā luenga e mawhaina whai e isi tamatani. E la fa vive nei na lua mai e le tai fetauile na tua i ngā mea e o foi la ya o el tamauru po olea e le tau fai atua le na le na foi tamaitai e te lua mafuta le rei taimi ia me se foi o siana whanau ai nana ta fai atu le mata upule o le fia tele o lua e o mai nga hepu ma o mai e tala noa i nei mea matulanga whapena o le fisili e leina fisili lo mafau le i ataua tala noa le tangata e mawhai o na ia whaia ai awha apea e tala noa mai ai o lua e leo ni tangata e iai le malo si anga le na se kala ngoa ngisi mea le fai ro karo wa ma karo personal ya rai a fai le wa ka mo ngar vai e vai wo le fai na karo mai issues ma me fai na kautai ya me karo ya also lo a mai kulanga rai personal mai na ruenga suki me pela ora mo kwa fa ka ba ara ho ya me mo mai e la uri e ge no ala kala le ate o te fa fetai ua ta alo mai fa pele o di ia ua matua i maua i lo langa kiriso Yesu moni ala utala le uti fayat oi tu lo wa nga vatu a fo ia oi a me se fa longo me se to rua ma inga mani polo ai mai la to e mala malamba ai nano fetu o te fa fetai ya o ia ona ua fetaui nei tu ai ngā whaafitauli ma nei tu ai ngā whainga tala whabene ua ola le lei ke riso i leo langa ma le tūlanga whabena ona mafuanga foi lana nai hala ino ta whai atu o whato nā mea tau te tapisa mai ai ma nā mea hele o langa nao mai umai ma nā tu ai ngā ai whaafitai ia ua o le foi e sisira mai o le foi sau whai aku kaut wharai o le matua foi o le tūlanga o le famanu ia ina le leire mele o le tap o fai o tamaiti a korfa o le la te iwo to wa fe mai fu to ta alo personal mai fu tala no mai ni tato issues le o ani me ma fai ona lua fa so ai mo ia ai o le paule vaenga ta pena le ai mai se a le vaenga le wa e a fe ai mai to langa ina le tu langa o lo tu mai tu le fionga le palemia i le porkalame ai mai se la o sure Samoa wala ngola na tala na fa mai longo winga ai to fa matala ina o tu ia Pulotu fa pe mai amio o le palemia fa ia la su mai ta to ye pe nga ia fa kong winga le fesiri sa o anga ula se kuskala i Samoa fesiri sa o ala ia afamasanga yes a vai o whaafonga mai o tau ia le fia langa mata upu whapenei o e avel fesiri o e avel tala lea Pulotu ma fesiri ia i walanga naua akuri ia e le fionga i le komisina acting le taimile nei e whai e tau whailo inga fo i le whaa pe a nautai vai aso pe tai lua e vai aso o something
lenga o ke loe ko ke le e tele fo ia wo ia lo fe jonga pe to pe vai me ma fsiringia fa masanga ai man ele ave po ia kama po o ke ngi fa sala lo le sa mo to vaenga ona o le fsilia fa masanga Samuel fsili sa o ai o i tuol Palemia le tangi dia o fsili ya le vaenga le to mo mta upule ia i palo nei nei tama ia fatu foi la te ia tala le nei tama ia fatu foi le po ole le te fai atu wa le longa se me ai oso soloi por mere sinin ki ngai loko la uia mo sa lo buscar pa no foi no buscar ole mo fai o va fai a cuore su i fafo ia mere ne fa kana la uia fa kana la kuskala ole mo fai o lo gofo ngai a fa ku su ka fia ia va ka le o Samoa o penga no ele ka mai ma ka no fai mea fai mea ka fai ele fa pese mea ele pero fai a foi lana e ma fai tu so le vaenga pito silia na faingata tu lo o we ava ma fa alo ai pe no fai atu se au le tua e na te tape na ina au le tua ile tangata malona loto wa makua kadianga ka ko ikalia ngaka o aulen ka fiaru ngari ne ele ka komu ele fiatel to ale to officialia tipi utanga vaya na le la ya ile press conference bale komsina to officialia ya yo ai to no le to vai to ele e fai ngata ale te fai tu ya te auto se o esu ele tu la fono o esu ele tu la fono fai tau leina ma vai leina o le tu la fon fai tau ma leina ma vai leina elena o se fasil leina o le tu la fon ya ona tu tilo mai e fai ngata fo le anga le o fai atu ni tala fa pena ya o tou e fa amalie nai le vaenga o le tu la fon o le wa afia isia ngali ya mali le o tou loto ya ole tangi ole na vatu mali ia o tolo tu la ia e fatu tuanga io tu fatu tuanga anga i malu le malo mal fatu tuanga anga tai official famsilonga awali tawa va meina ole mato mata upu matu langa sia mato mata upu ai ono pe ma ono sai pe o ia le ai te wa e ofo ya fa fe kaila ole la o lo ko fa lo ngona le sfulu mo rianga ali ako Anya foi ele o que? Ya, se for o lanka o Pulotu. Peka o fa ko ya. Ai. Ore me foi ele le o kupunge ole. O kangi e fai. Le fai ni bangare. Ole le kan ko I ka po kalamba ina fai ka vakusa o ya o ele. There's no other source. Ese mai ya oi le ga ko ka ala la ofisi dis ka ale ga ko mo ka po kala me el ka ran ka ko ale ofisi di ile ole ofisi di zoro ya pegar casiare mus pe pasar ya no swafa Asiata observa ya voleva arqueri la ya ka ko solo ma ofo me o ele ka ko ka ka fai oga fori ka mai le ale ko sa ka ya Pulotu fa mai ola ka lai kwa wa ko ele ka ko un velo foi e to te lo auto ai se tali tu lo ai se kali o mafai ngo ko fse songia kwa e ta tau no to facilifo por ale se nga o pau Samuel ya e sa ole to ya ai se facili le o fse songia io ai se facili que fse songia ko facili fa lo to fali ai se wa mafai ai o nga fai er komisinga le acting le wa ai ai pi furinga langa foi o leanga makua ese umale jano ko mafofau sa sui umale ngilo ko mafofau ida me umale nga ko fa pea o me umaya lenga va ko kulo e ko pa umalo wa fo boto fia ya ile vai suare ai o fesiti o ngi me sa o nga di makai kai nga nga leo lena
ai ai la se vaenga ko ke fesiringia nga va ama mala malama o tangata ia le va ia makanga ngole no kula fu ya awala to te blaming ana mere le sa oila kala le ato so li ai ka ki ia la ia au le au sikamare le ai ka wa o ngale la madi wa o nga kausu ele langa fa ai o fo ia li le o kuskala ngale la ia ol mo kwa o fa ba ngale mere wo fa eles ka ba yo kwa fa lo fo a le ka ko amele vai ka ko ia tadi kepi e va la kala le ya o eri o ka nga va ya sau fasiri mai te au po fasiri mai ha o kangole fa mkala ku ya oi ya o ke ro fasiri fa penga I leo ma e falling mai langa you sounded like e sele mena I tutonu lo loto o fa kusawa o fa mena len ko le fifia mai ya wala o kele roa kami mo kele fa kengi ku ya uku ka ke ya ai dise we don't have a koki dise mera ka ko fai ken I fua matulanga ai professional ala utala le lauta fai atu ya auto oi ko fia karangoa maka upu le tulo le tangi me ka ukangi ko fsiri mai le ko ke me fsiri mai ka ko ke fo ko ga o manga fa mangingo ai si malu le malo masi mo le vanga fa mangingo e wila utele tala noa hatu le itu hatu la wafi but e power me ko ke fia I loa I malele ai o I ongar kangi o au I or kalin nga I o o ka fa je ngoro official le ia I fa maria ngoro official le I o wala ngisi me ko ke ka official sili I o ma me uma wa o mangisi na ore I ya Oi se mo lo mo ku ko vere le ai lena o ye se o ku mai todi e ye ka kali ku ela la ka ku wala nga for the first time lela fa ko breaking news la le e la tanga tari tu wa o le nga pa I o le tu I wala o le nga pa I o le tu e saua I lona taimi ko sa le benga mo kwa fenga ka ke lenga ka dia le ki o fenga kanka dia e tangata o Yesu o le tupu